Hello YouTube, welcome back to Cookie Tech channel. Tunia hi 2021 combo lay to kilhona idam wahi le chomkhat zo tieng le school college university hong ki hon thei le Simlai hon abana as na sim zom di wa hin tin hi je chun admission ding hi han lang lekha abana sim be na di han lang na to na lam ngai to na ban zom na dinga sim na di hi le hi chi ho them hoi hi tu ni hin ki sei khom le ipi Simlai ho le khangdong ho dinga phachom dem ti ka gyala hi le hin Indian education system hi neu khat ki cover han lang alo a hi le itabang subject itabang line a hi ichi le hin future a itabang na to na ho di ham a hi lo a hi le itabang lampilam hi tuapan hin kisimpan hanang hi le future a dinga hi khangdong ho Simlai ho dinga chu phachom di ham ti ho hi anave khomo tin Alright, laya hi picture presentation kain bol banga hi Indian education system na chi anave khomo hitin primary alo le kindergarten ating le abana ichi to le chun secondary higher secondary ating le graduation ki bola hin graduation zo ting le chun post graduation chi zo ting le chun PhD ki simain chi hi a hi le a standard ale chi neu khat break up an bolo hitin hilaya break up hung ki bol hi le vela ma hina vet vai le hin kum akizi na hi chi akum to hin relevant a ki ko ye hin break up hin khat explain hin boling kating chi la hin primary education a kitin chi hi la hin kum thum chan i hi preschool school ki admit nailo na preschool education ki pe hin kum gup apana hi first standard ai hola ma sei that class 1 hin na hi chaung ki pana kum som la khat chan hi fifth standard hi primary ki ko hin aban teng le upper primary aban teng le chun secondary high school akilut in high school laya hi category in 14 to 16 chan hi hin na chia chu kum som lagu ba hi class 10 chai te ngai ti hi kum dung ju relevant reference on ki pi chu hin tin ating le kum som lagu le som lagi a hi 12 i chai le chun som ni la khat a hi graduation chai ngai tina hin na 21 na chu graduation chai le aban ting le post graduate analu ra hi le chun post graduate a chu chlai hi post graduate line dung ju ya chu kumum ki de na fix a hi pon te ka na banga chu LLB lama law lama na chi kum thuma hin aban ting le master na simnom le master chu kum ni lu de hin si na chai ting le chun doctorate ana apply na bol num le doctorate chu kum thum lut ki de hin ale overall a chu hin ve ting le chun kum som thum ta bang hi ki chai le ka sim na ki chai de hin na la hi income zero income na la hi laya ne kha ka sei nom chu hi la chun emite ho hi lekha isim teng le hin hausata anei ta kisimai pon na gan thei ta ne le cha ki hola I family nei support a kisima hin hi ji chun hilaya reference ki pe bang hin a hi thailo mai the hin te kana banga chu hi chi kumdung ju ya hi lekha sim nai vet le hin kum graduate in chaina dinga hi kum som ni la khara ki chai a hin la emite chu for various reason na problem akinai ji chun financial problems ang himai thei alawa hi le
adang problem jang imai the hin kum somni le khat lut na dinga chu kum somni langa somni le gup ho a hi graduation ki chai ti jong hi alang pia hi na mi zo 2021 a chai ang chu mi nan te he jong le alang pia ing le hin somni le nga somni le li ti ho ki chai hin chu zo wa chu master in simding PhD in simding alo le hi chu tabang line a professional line pata hong chi ding ti chu emi te ho chu chu nan te hiong ki tam zo lo he na hi ji a chu hi chi ho hi event ting le hin ema condition event a society condition event a ile ka sim na ding hi plan i bol ting le hin mi tam ta hi plan if you fail to plan na you plan to fail ki bang hin I plan thim lo le chun is that in kitchen henang ki thim henang ithil bol chu I bol go jong le chun a fielding sa ta banga ki plan ta bang hi je chun tu ni hin neu khat ke my experience le ka het dan dung zu ya hi chi ta bang hoi hi tackle ding dan ho hi neu khat advice ka bol no men na hi che to ki le la hi chi chu short abelam ta hin se jing ta leng ale question first question what do you want to be pina hi nom ham na a doctor a professor a teacher astronaut scientist pina hi nom ham hi chu dung zu ya chu hi chilaya ken picture ka hin pe hi define the goal dung zu ya chu hi chi hi path hin na hin define na hin zui ding a hin na the goal le na aim chu di le zong le the path hi adi lo wa hi le waste of time waste of money hi ding a hin na hi je a chu tunia hi ka hin sai nom chu na goal na aim dung zo ya chu chilaya hi path ho hi ana ve kho mo hitin alang pia sai ding a chu laya ka hin highlight banga hi primary school a hi subject zo se hi introduce ki bole tan science hin arts hin tin ipilam pang hele tu laya hi computer jong introduce computer science jong introduce ki bol tan na ale subject zo se hi a basic foundation pa hi primary school a hi introduce ki bol he tan ating le primary apana chu high school ki lu de hin high school a chu 9 10 a hi foundation hi solid piti sai de ham hin simos basic foundation pa chu solid ki bol hin 10 na hin sai ting le hin 11 12 a hi nangin na foundation na hin simla la chu hoi chi line a chu nat lu de ham ti pa chu nangin 11 12 a hin ki choose a hin science art stream hin tin adang dang ho commerce stream hele hi chi pa chu nangin na ki choose de hin 11 12 a na hin choose pa chu na hin broaden na hin sim south he na dinga chu adang se na hin da la helai chu nangin solidify na bol the na dinga na hi cha chu university a kilut a bachelor kumthum sunga hi alawa hi le professional line a chilaya medicine engineer ti tabang ho diploma simna hi kumthum kumli hoi lut ki de hin hi apana chu postgraduate ana lut no ma future a master ana sim no ma hi le chun hi china subject na la ho se chu kum iza tham khat kumni kumthum lut ana sim be a hi le chun hi china sim se subject pa chun na master den ti na hi na hi apana chu na chi be nom le chun la ya chung doctorate lam ho bang na sim be nom le chun hi chi subject ko chu research na bol ngai thesis na ji ngai hi chi pa chu rough idea ka hin sai hin tin a hi le tune advice kapi nom chu alang pia seiding a chu ei ho hin master ho jong hi akisim zo ji pon aji chu graduate ho I chai teng le hin inu ipate ho family te ho hi ala samji tan na financial langa jong chu ei support zo ji to powin ei mi te ho thinglang mi te ho hi ating le hin ei ho hin I give up ji ta win nai tong ji ta win nai to ting le hin le ka sim lam hi ki focus thei to pon na to boy je chun le kha ki sim thei pon a hi wanga hilaya hi izoa ipol thei di le the best advice na to ding wanga chi online a hi lo le online course ho hi register bola master sim thei hin
alo ai le hi chilaya diploma ho jong hi la the hin hi a chu degree na chaya na to na decent job at least na mu the ya hi le chun phat na nei si le chun hi chi master pa hi online apply na bola cham khat jo ting le master na hin chai de hin na master na chai ting le chun na job role jong chu na khial the hin degree entry sang master entry na bol the pa chu chance song lin mai the hin na to na jong hoi jong na mu mai the na lai he ti pa chu ne khat advice ka pi hi ale tun aban bana ana view hitin na lai hi ka hin sim hi la hin class 10 i chai tiang le chun stream thum ka koin tu le to e ha mi zo sin a het the alo le alang bia kila chi hin commerce stream min science le arts alo le humanities a kiten na hi chang hi hin chia hi breakdown i bol so na hi le chun ama sapen in commerce thu hin a se hitin commerce na la hi le itabang future scope mam tiang na se hitin commerce na la ting le hin hilaya hi subject ka hin li sources hi hin na a stream moment accountancy economics business studies mathematics choices hi hin na na hin la ding subject chu ale anzolama class 7 8 tilayang chu commerce ho hi introduce ki bola hitan economics ho introduce ki bolin cheho hi mathematics ho hi cheho hi primary school le high school la introduce ki bol sa ta cho awanga hi 11 12 ai chi nangin scope pa he na hin ki choose ni hin commerce na lu dai le chun chinan sim de hin hi apana chu chona sim apana chu degree na chi be hi le chun na hin sim be thei tam ta om na lain na cho apana chu ipi na mu thei ham ti la hin chi future scope by like a coin chi a job role dung zu ya define ka hin bol hin tin tu chana dinga ka het ken ka het ho chu cho hi hin na chartered account na to na ho ya hin aban le CMA hin tin CSO company lin da tu lai chu public sang private sector hi tu lai ha bol the hi tan even ai le chun chila chu company secretary CSO wang na to hon mu theina umahin chu one of the big scope na alo le HRM ti ho alo wa hi le CFP ho to bang ho cho hi na to na hoi ta hin na cho hi chita bang ho lama lunglut ho dinga chu commerce 10 na chaya commerce na la hi chi lampi hi na ki sim de he ti chu neu kha advice ka bol hin te a hin la mi zo se lunglut na thei ham a hi lo le hi chi mi zo se na mu thei ham ti hi question hi a ki do le wang chen job scope chance tilam chu isai le chun ken wang recommend ka ha bol pon a hin la aji chu hi chu tabang na to na ho hi ummin pay scale jong a hoin awanga large scale employment wang chu a hi pon na chi hi hand pick tabang hen hi jong le hi chilaya seiding a chu na to na balance thaw hin chang hi te ka na bang a chu banking lang ho bang na lut no ma hi le chun commerce very good hi cho bank no ya na to na private hi le public lam hi le banking sector na lut nom le chun commerce na alawa hi te ka na bang loan lama insurance lam ho bang na to na thano ma hi le chun chi hi very good a hin na chi hot ta bang ding a chu this is very good aban le abana na chi o hiten na chu jong le khat ka het khil ka hemil de che khat me journalist na hinom le alawa hi le lawyer ham khat na hinom jong le chi it's a must na chilam hena chi nga in ka sei banga chu hi chi ho simna ding le hi chi ho tabang na to mu hi large scale wanga hi pon hi jong le na muai le chun this is very good abana hi science lam hi ka sei nai lo de last akong de hin arts and humanities in a same as out in na chi emi te atam zo 90% hon chu si bolo chi line hi cho
ken ka Simlai jang chu ka het hin na hoi lai ki chi jang nehu lama Shillong ki dalin Guwahati ki chen North East adinga chu ehon izopenu chu Shillong la hi jin hela ayong chu tamzo hi art sim ngan ta bang hin chu jong le beizong a be na adang ho science le commerce ngai na chu art si be pen sim nom pen ti di be wang ka ti po nom pen ne ti di hen ale hiya pana hi nahin sima hi le hi chulaya list ki pe hosi se hi subject hoi nen sim de hin nen chai teng le chun itabang na to na feel ho thei de ham te le hi chi anoya hyong ki koi tan na art sin future a itabang scope na yam ti ke hen dana chi chang ho hi hin he ti lo wa chu chu pi ham ti le chun arts lama chu hilaya subject dung zo ya hina university le college muntang dang ho yang chu teacher jong na hi thai alo le professional job ho jong ki hong jing in university la college la ho yang chu chitabang ho phd chai ho dinga chu hichilam tabang line ho dinga hi na to na tamin chilaya hi ke ka het dana hi mass employment wang chuna arts hin apizo pon a hi wangin nangma ona phachom na ding alowai le nangma ona thil khatna bol num lewang chu arts te ka na banga chu renowned photographer na hi no ma nangma on base na ki hon no ma thil khat ta bang na bol num le chun chit hi cho ta bang ho hina alo le dance le choreography ho bang ho chuna bol num le chun hi chilam ta bang ho dinga chun na ki thopi the hin alawa hi le popular company photography la no ya na to num jong le chun yes very good option awanga chu mi zo sin abola na to na mu thei de ham ti le wang chun ka ta san poina heong le ema ona dinga thil khat bol do na dia wang chu chi very good line a hin aban le achaina science and se oitin na science si amo thumla dinga hi ha pen ti diham aji chu adang hongai na chu chi neu khat focus ball di ha tamin ati ji chun chi hi ke hat danin category ka koil ai chi hi ha sa ka sa pe ne hin ha dung ji ya chu scope jang hi alien in na chu le mass employment jong hi chi science sunga hi hong lu re hin ati ja chun chi hi ken adang ho chu kam a hoi pui ka ti na hi pon na amo thumla hi ken preference ka pi hi science a hin science in a hin cover the hi lai subject hi omen na head de chu PCB ki ti jin la PCM ki ti jin tu a hi computer science include e kitan ale ten da cha science na lu ra science apana chu na line define hin ki bol ting le chun ipi na bol thei di ham ti le tam ta amin hi jong le hi chi ate ka na bang la ya hi ka bang ka koi pon te ka na banga chu lab la na to thei hin na drugs kisim na la lo kisim na la na to thei hin aban le biology le chemistry ho combination na la hello le biotechnology na la le chun tulaya nursing alo le doctor alo wa hi le professional line tam ta amin na chu jong le electronic lam bang ho lunglut na ne ya sita bang lam ho na lut no mai le chun chilai science na lut ki de hin physics na la ki de hin me na chu aban le mathematics lang ho na la hi le chun scientific lama na to na dinga chu chi line hi kit in atiang le chun he chu chung chu na chu computer science a china dinga computer science tu ka sai no min na computer science hi introduce ki bol na hi maybe 10 to 15 years so he may the hin e ho gama hi adi a e ho state la chu
ki introduce higher education la bo introduce ane ki bol hin primary ho hi ki bol zo nai pon he jong la tu a sei dia so primary school ayang hi computer science ho hi introduce ki bol ga ma hi tan ale computer science scope hi ne wa ka sei no min aji chu computer science hi ai hodinga hi phachom pen hung hi de ham ti hi ka ta san ja chu ka sei no ma hi aji chu computer science di na la hi le na bol thei na hi lai hi rough tai ka koi hin na IT consultant hin system analyst cyber security expert ho hin tin IT company la technical manager ho yang hi thein administrator programmer developer technical writer hin hi cho hi IT to ki saya hin ale tu le to job na to na mass employment na hi event hi le hin IT hi maybe 50 to 60% hota bang hi IT sunga honglu re hin na India hi ama on product ama on in house hi umbe se hi jong le gam tam ta ko na hi India hi India te hin ami ho hin min outsource bola mo hin service provide bola hin hi chip service provide bol ho tam zo hi IT na to na hin na India chu Silicon Valley yong akitin India city tam ta pi aji chu hi chilai mun ho hi IT company giant big IT companies ho min hi chu apana chu amon support bol over gamdanga ho chu India pana hi service provider bol hin hi chu tabong ho chu veting le chun atam zo hi IT hin na ale call center ho jong chu event a hi le chun technical non technical lo min na call center ate khana banga chu bank ho hin tin insurance ho hin tin tam ta omin hichila khu na to na IT related lama hiting le hin India hi outsource bol je hin adang ho chu thona de hi jong le major export ki bol ho service export hon ki bol India hon support bol na hi IT lam hi a hi nom jin ati je chu IT na to na lam hi tame tia ka se hin chuzong le gamdanga Indian mi chi ho na tonga chi ho ya tam zo he IT no ya na tonga na hin ati je chu India in human resource exportable ho hi IT specialist tabangan na hin ati je chun na to na lama ivet a hi le income lam hinten na to na lam hinten balance a investing le hin scope dang ho sanga chu science degree scope he lin de computer science degree he na computer science lam scope he lin de we ti chu ta hin sei do hin tin a hi le chun hichi laya ka hin koi ho computer science degree apana na sim the ho la hi khat pen na than ba hi le alo le laya ka hin include lo jong umai the hin na epi chu hi to jong le te ka na tong hardware ki sim na hoyong ka koi pon na hardware sim na lamon electronic la na thanok jong le chun IT computer science na lu te ngai hin chita bong na thanok mai le chun alam pi chu pi ham ti le chun brief ta ka explain the overall ta mong explain ka bol de hin chichu hi le chun la hi 6 to 8 a hi computer basic introduce ki bol hin India hi chi ho chu lunglut na ne khot nei de na adang hong chu kisima hin hiong le preference pi ngai hin ating le hin 9 10 ta hi mandatory ta ba ki choya hi tan computer science or hi state tam zone chia hi subject dang ho sanga chu chilaya hi score hoi bol ngai aji chu na future depending a hin na chilaya hi cha hi 9 10 a hi filter ki bol hin tingle 11 12 a hi lu tingle hin computer science hi primary an ko ide dang ho si chu secondary mathematics computer science physics chemistry tabang combine bol thei tan na atingle university a lu tingle hin degree a hi izo wa izo a hi le chun engineering ai lut thei chu direct a lut jeng din na kumli hin engineering course tu lai chu hoi lai na to nai hol jong le IT no ya na tong ho chu engineering product a hi le chun min a de hin he chu dung zu ya chu market dung zu ya isai le chun
engineering isim thele wang chu very good option na alawa hi le engineering sim na sum alut be si a alawa hi le phat alut a time nei lawa hi le chun diploma jong bol the hin tu lai hi option tam ta men na computer application no ya chu diploma ki bol the hi chu technical lama hen ten chang chu option nanop lawa hi regular study university me simding balance work balance bolding na tile university no yang tu lai chu computer bachelor of computer application kitin na BCA kitin chang chu la the hin BCM and MCA men na cha chu ila ting le chun cha yang chu computer science ma hin chu hin chai teng le chun te ka na banga chu anu ya ka hin pi a hi velo chun example na thanop na chu developer hi bangai le chun lai developer na hi le ipita bang develop no ham na top na gel ngai hin lekha na sim masanga pa na chu na gel ngai hin na sim teng le hin abona na hin sim de te ka na banga chu degree na sima hi computer language na sim de hin C Java COBOL whatever all the language na hin sim de hin na XML ho ge ya web language ho ge na hin sim de hin hiting le chun na lunglut na pa chu to apana define na ki bola te kana banga chu mobile developer na hi nom chu mobile phone na to nom tai na to nom ma certified na hi no ma future thing le company len ta noi mobile development bola chu thing le chu phat khating le nang ma on company na ki hon theina dinga hi chi plan chu to apana nei ngai hin na hi chi na dinga chu first chu na lunglut na pa chu define na bol ngai hin developer ka hi no me developer tam ta men na hiong le mobile developer mobile and ep tabang language aman ham ti pa chu na thano ngai hin chu degree na hin sim ting le chun hilaya chu na simla la chu preference na hin pi ding hin alawa hi le just application programmer mai na hinom le chun tu lai chu java ki mangai hin na java ho bang chu na thanu mai le chun graduate na sim ting le chun java hanan la chu pha le chun preference na pi a hi le chun hi cha pa na chu na subject dang ho preference na ha pi sang hi chu pa chun lun na ne ya hoi ta na push a hi le chun na hin chai ting le chun na nga dinga phachu ma hin na nga dinga na to hola na chi ting le chun hi chu ho chun na boost the hin java developer ka hinomin hitama expert ka nein java program ahin na kan tongin college ka simlai pan hitama experiment ho ka bolin demo ho ka bolin nati le chun nang ma experience ta na to na nei no company na to na nei lo wa nga chu na lunglut na kumizat ham khat nangin nang ma personal lunglut na ji a chu push na hin bol pa chu na future na ki thopi de hi chu masapina ka sai henten aban administrator ho banga choi le chun admin na hin admin ho chun ep bol ham ti ho chu lunglut na nei ai le chun phat hunung teng le graduate na chai teng le chun mu ha lo hin ti banga chu cyber security ho bang choi le chun security lama lunglut na nei ngai hin tu lai mi tam ta in masanga yung explain ka boltan na ethical hacker ho ta bang ho yang chu mi tam ta lunglut na ne hin hi cho ta bang chu lunglut ne ho chu graduate ki chayen ka lunglut na tia na sim la chun na to na mu the ai wa nga chu nanga dinga ai lo na future dinga chu biam struggling tam ta mai the chu awanga chu 10 ho vel ho class 9 10 na sima pa na lunglut na ne ya IT security specialist ka hino me na tian lung na ya hi le chun hi cha pa na chu nan ki gut pa na hi le chun graduate na sim sunga kum thum sunga hi cyber security hi topic lin ta ki cover hin hi chu chu nang man lung na ya ha sima na sima application ipia ki mang ham ti ho mi ho hin college sim phat le hin college a le kha sim han school sim ting le hin exam pass na dinga le kha ki sim ji hin a hi wanga nangin lunglut na ne ai la chon exam pass na di hilovin future nangin hichina sim ho chu deploy na bola na mancha thading na sim do le chon outstanding na heading hicha pana chu na to na hola na chiting le chon na sim ho chu apply na hin bol di hin
phát lệ chun na to na jong chu ha lo hin na het ting le chun na to nang chu na zil gut ho jo si chu college an na zil sa hin ya chu transition jong anuma no ma hin aban le na hin to ting le chun na basic foundation pa chu adet hin na mo sim hi pon khoi ta prepare na ki bol ta je na foundation adet ta ja chu na to na yang chu na hin to ting le na growth pa chu na company hin tin nang private public hile na to na mo na position growth pa chu na het na khan na hian nang na thil bol the na hian nang problem solving skill hian lang na foundation a hoi pha na chu na growth chu hoi a hoi ding a hin hi chi ja chu hi chi foundation hi class 10 ho vela isim alolan 8 9 10 isim pa na hi foundation ki sim hoi ngai e pa chu ka sei hin tin it's an hong hintin her kham holim na kan hin tin koi tabang in question specific question in a violation comment a koi tin so can I will try to answer as the best of my knowledge na stay safe, stay blessed. Thank you.